tremendo العقيدة كان الإرسال شكرا. نعم. ولما كان هذا الكون لو نودو تاغوري تاغوري لات نو ما يجري فيه كون كون فك يا ماير من الحوادث في جوادوج شاهدا نسيدي على وحدانية الله تقول باكو الله سبحانه وتعالى وربوبيته يجيغول مكان الله سبحانه وتعالى كلا هونde إذ المخلوق نونو تاغادو لا بد له فير على من خالق تاغودو فير على نام تاو ما تاغودو مو والحوادث فيجي فدود لا بد له على فير على من مودس فدودو على نود كما قال تعالى وانا باجي سيدي نوين كقران ام خلقوا من غير شيء ابي تاغا انا وتاغاتوم نينا ماني ام هم الخالقون كاكام دون تاغوبه ام خلقوا السماوات كابتاغي كمولدين والارض ني دوليدي سموري توري وقال الشاعر يمو وي وفي كل شيء no e kala hunde la hunde Allah ayatu mande kala hunde mande Allah no hunde ta dullunde no tinina ala do anna wonde kanko wahidum ko goto maradi lamma kana latno la budda fer ala min jawabi jawabi ala hadhihi al haqiqa o haqiqa itaraba dum bitti haula al munkirun be do yeddube umitangal be do yeddube li wujudi al khaliqi wodgol tagudon fi ajuwabatihim ka jababu e mabbe be bitti moƴƴa fatarata wonde go yaqulna be inna hadal alamu dedo tagore wujidande o damona tijatu resulta tabi'ati wonande mulo ndin tatlan ko sanko de woda tuma sa allati hiya de tato kanyum ibarat woni ko yewti ko taskorte an zatil ashiya kala pijidi kala piji ko de tago do den ko rente den do ko do piji din fo ko do den woni men nan bati mo repudi wala hayawan e mumunteji al hayawan kala ko wuri ko no hayawan we kadum wal jamadat e piji tata de marta de sina martina te fendi din jamadat fa hazil kainat do tagoreji indon ga mabbe fi tabi'a kamulodi wa hiya allati awjadat nafsaha o kanji wodi ni hore majji o kanji wodi ni hore majji aw yaquluna ma bayna wonde go hiya ibaratu non ko firru ma ko taskurtiru an sifatil ashiya sifaji piji gay sifaji piji wa khasa'isiha ay ko di hertori min hararatin morde ngulendi abururatin bubendi rutubatin hekkidugol o yubusatin yorugol o malasatu e ɓorugol wa khusunatin e ñaɗugol wa hasil qabiliyat ɗiɗo de fewtande fewtitande min harakati koye morde memminal wa sukune deƴereji wa nomuɓe ɓeydagol wa tasawuji e resindirgol wa tawalde jibingol hasil sifat ɗiɗo sifaji wa hasil qabiliyat ɗiɗo de fewtodirde hiya tabi'ati ɗum ɗo woni tabi'a bi zami hinge aƴande maɓɓe ɗen wa yallati awjadat al ashiya ko ɗo wodini piiji ɗi wonde ko ɓe jaborani wonde go ɓe jaborani ko ɗum ɗo ɗen ngule nin addi ɗum ɗo ko ɓuɓolngol ma ko ɓowruɗ ɗin ko ɗum nangodiri ko ɗum yalti ɗum ɗo hunde kaadi ɗon nokku wata tawa dalili Allah wa hada qawlum batilum ngol ko konngol merewol ni ala kullal itibarayni e kala ɗiɗo ɗen yewtireji ɗiɗi kala ɗiɗo ɓe taskore ɗiɗi ko fenande li anna tabi'a sabu tabi'a on bil itibar taskande Allah wala arane nen ala hadde qawlihim do haddire kongol mabbe takunu lato khaliqatu wa makhluqatu o tagado tagudo e tagado fal aru lendi o khalaqatil arda o kambe lendi tagi lendi ni wasama khalaqat tagi asma hakaza kono wa hada no mustahil wa tawonde mustahil wa tawonde وإذا كان ذلك صدور الخلق يلتقي تكون على الطبيعة جاي أو طبيعة
تقوم سبق تبعهم صورتي بهذا الاعتبار دي دون فيرو جد بفيري مستحيلا ونتعفس فاستحالته أنغل ونغل منغل باعتبار سب تسكول الثاني تسكن الإمرة أسد بولي ساتو قد استحلال استحالة ركول وندر وتسكول الإمرة نبولي ساتو ركول لأنه سبكوني إذا أجزت درون كي ذات سي كي تقدرون دي أن خلقه تقوم دواتا تجتاج فأجل صفاته كروم قد فمايرون من باب أولى وأنا تقول هو من كتاب قل دمال فنقل هانو ده وأنا تقول هو من كروم قد تقول قد مريء أود هان دنا كمان هو partagez ناتا جونو بيدو وإذا كان صدور الخلق سلادك يلتقول تقولنا عن الطبيعة وكي طبيعة أنت قولنا يلتي كون دي صورتي كتاغا بهذا الاعتبار إدو دي فيرو جد بفيري بتذكري مستحيلا وواتاون دي فاستحالته أنغا ونغل وتسكن دي أساني الإمرنين أسد تو دي بريتيدو دي استحالة رمبل وند لأنه سبكون إذا عزت رمكي ذات شيء كون تيجي رمكي أن خلقه تقول له هو رمير فأجل صفاتي كتقول سماير من باب كدمال أولى بنا هذا لأن وجود صفات سبور بسفهم مرتبطون وكمندري بالموصوف بصفاكم الذي دون تقوم به كن دار وهو رمور فكيف كن تخلقه وهي كن تجد أن هون وهي كائن مفتقرة إليه ده هاتون يتجد تقول هذا مثلا دبا كن الوقت تجد كل وقت هو رمور دفع لنيام كن وقت دبل يا أي لأن وجود الصفات سبور بسوا مرتبط وكمندري بالموصوف الصفات وصفاكم التي كنتم به تدرروا دارو تجاتمو فكيف كنت تخلقه يتجد أن وهي كائن مفتقرة هاتون يدي إليه فادمو هذا كائن دوا تعالى دوا بكرة أنت كتقول وإذا ستبتي بالبرهان دليل خدوس الموصوف فتقول أو صفة لازمة أرى واللي جميك خدوس فتقول أصفته الموصوف وصفة راكم خدوم وإذا ستبتي بالبرهان دليل خدوس الموصوف يقول وصفة راكم لازم أرى وقتك خدوس قد فتقول أصفته صفهم وأيضا قد فالطبيعة طبيعة لا شعور لها وما لا شؤون وأتا شؤون تو دكان كو جاتي ماكو فيا دون آلتون كو ماتريال نون مهدتون ماتريال مخطط كو دون لابكم مثلا ماتريال سيمبل لا دو فكيف كونو تصدر يالتا ان حاجه كونو الافعال غول لا الذي بتحاوني ماتريال نو وتدغ دون التي كون هي كون في خايه حادث الابداع تجد مؤمن حالبه والاتقان نينيوده في نهايه الحكمه كلنود هذه مثلا لانه ده ينجل ممكن يكون هذا وهي خاية كن دوك هذه الدبات خمون درجو كان كور ما كم ممكن أكون رجلا في يكون قول هنا نن كن واتا إذا قلت نقول نستا ومنها ولا إنه جاء بدو الملاحظة بدو الملاحظة كبسل الإمبر سال دول دي مثلا مرتب بندوان كان عند الله الملحد من يقول بأنه إن هذه الكائنات إذا تقولي تنسات في أن تريج إلى المصادفة لون كهورون ديركم كهورون ديركم تقول ناكو كهورون دير بمعنى أن تجميع الذرات وند هورون ديركم جرة هوي جابو جرة والجزئيات مرسل هوي جزء أن تريج إلى المصادفة بوبون ديركم هورون ديركم يؤدي نتوقع إلى ظهور فين يقول الحياة نقول نعم بلا تدبير قال دا توبيتيدو من خالق متقولو مدبر فوجو ولا حكمة نا حكمة وكالي وكو هورو ديري عندي كونغو دي مابدي مو دو كونغو دي كامبه بتاتو امرا اجي دا سيلدو وهذا نو غاولم باتل كونغو ميريول ني دن تردو نو سالو جابو دengol al ogolo haqqi leji wal fitra en neddo tagirano taguru neddo tigi tigi hada jetta dum de fa innaka no an إذا نظرت سأداري إلى هذا الكون فادي ندو تغوري على منظم يقول نمد بأفلاكه يفلكو جمم مثلا كود نمر بلاس
nangue mari place lewdo mari place ɗum fekk inde aflak ani kullum fi falaki yasbahun ko woni aflak on an kala place mum ko ɗo woni yilade wa ardi reydi mum wa sama yesa muɗum wa seyru mahlugati yawgol noon tagore nden fihi e muɗum bi hasil diqqati e nde ɗo toppitande sewnde wattan simi e juɓɓoɗi alasibi hawnidi ɗum ɗo to bayyino laka ɓangante annahu no ɓanginani annahu ko woni la yumkinota ko an yesdude no yaltata illa an haali in kono e taguɗo hakkimi ñeeño mon tagui ɗiɗo na kañum tagui hoore mum ko no woni Ustaz jarama fotal barka haray inchallah yew jarama fotal barka haray mi weltani ko Ustaz jama on kam no weltani o moƴƴa ko lukaje ɗe wela janngude ni fof vraiment jarama fotal barka haray tigui tigui on Allah subhanahu wa ta'ala no moƴƴi ko accata wole ɗum ɗo hay so ko an tigui sa moƴƴini goɗɗo gagasi tigui tigui on gollitirowo o wii ko ni way woni saboti ɗum ɗo a tawa tigui tigui on no satti dey bon ɗum ɗo de ko piiji yiɗi tawata Allah subhanahu wa ta'ala hakkilal goto aske ma on kadi wata junggo gagne ma mo tawata wata fawa kalde ma lettre on sa aske ma ɗaɓɓutema waɗi ko ndako ɗaɓɓude aske ma o parce que goto ma tawata no lutti ko wonti hen doro hen daki kala ñande wonti mayre ko daññande hoddira ko maya mayre ko hakaza deftere men no woni Ustaz wallahi o yii hande ko sumore muntahana أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الممتحنة الله بسم الله الرحمن الرحيم وإني يا أيها الذين آمنوا كونوا يبيدوا غندي به الله لا تتخذوا وتون جوجيتو عدوي أي بيامبن وعدوكم أي بمودو من أولياء ولدي به tulbuna ɗon bugo ilayhi maɓɓe bil mawadati giggol wa gadi kafaru gondiɓe yeddino ɓe ma jaakum konko ari min al haqqi morde gonga yukhrijuna ɓe yaltina ar rasula nuraɗo Allah on wa iyyakum faade mum onon tigi wa iyyakum mi haɗi on an tuɓinude ɗum billahi Allah wa iyyakum an tu'minu billahi rabbakum in kuntum kharajtum muqim naw enen mbawa o wi وقد كفروا كنت بما جاءكم كوكو أجر من الحق مردون يخرجون ويلتنا رسول الله دون وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم يلتنا نلعب الله يونو تتوتا أن تؤمنوا بالله قلن يلا ربكم يومون إن كنتم صداد خرجتم يلتي جهادا يورغو جهاد في سبيل الله في الله والله وبدخاء يدفق المرداتي ولا يامهم تسرون لهم بقو لون سودا إليه ما بين مودا بيجول وأنا من أعلم أن بما أخفيت كون سودكم الله ينينو وما أعلنت كون فينينكم ما عندك سود نكون فينينكم ومن يفعله كله هو منكم من فقد دل ونما جسوا سبيل في سود لهم عندي ودو آية كاتب نبي بلتعتا وتبي وعندي رسول الله كبديس تيجول هبقول Makka kuresian ko ben khatibun nabi baltaata winno letter o jonni sonnajo yo nabo letter ga hore Makka ben fano be ngore makko nen tay kan kadi ko fandi ona ko bonyo fandi ko kadi andi kala hare mapi be ngore mudum den ta bone hebu dum bon o marano kanko namo Makka ɗo mbaɗa ɓeygude Makka ɗon gawru muɗum waɗa ɗum ɓeygude kanko ko arɗo bon Allah subhanahu wa ta'ala noon aɗa jiɗal ko Allah wima kon ya ayyuha allazina amanu Allah ewnoɗima siika on gonɗinɓe andi ya ayyuha allazina amanu ya ayyuha allazina kafaru na gotum on tumanna la sallam noddi Allah wahayni la sallam on lettre mo windi on o windi o jonni debbo moori hoore lettere on andi wela yude ka ɗum wala kala waɗo politique fayda so tawama tumɓe waɓɓe resida few kamɓe sonnaɓe
idan o yahi ɓawo yaade lettere on Allah yamiri malaikajo on yettinama so Allah wahini lawlode de Allah yetti Mamadou Manala kaari de windi lettere joni debbo kaari mo nokkel kaari mo jardin nokkel kaari bon Allah nasal noddi Seydina Ali ɓe noddi Zoubair ɓe noddi Migdad ɓeɗo tato ɓe mini ɓe ɓenni yaahe debbo no nokkel kaari mo jogui lettere garom ha addon lettere on ɗo ɗen jonnollam mi ndaare ko nder ɗon ɓaɓe hewti no muuti seeɗa ɓe waɗɗi pucci ɓe jokki ɓe tawi debbo nokkel kaari kam nal maki ɗon e mago jardin goɗɗo goɗon ɓe hewti ɓenni ko o Seydina Ali maki on ko joguiɗa ko woni ɓenne jogaki goɗɗum o olmani ni watti toon mako ɓenni wosi a addali tummi ƴette joni debbo on huuli wenni awa ɓeya yiilo ɓe yiili yontumanno firti e mawon o yaltini lettre ma joni ɓe natti waɗal debbo on hunde ɓe natti lettre ha ɓe joni sallama ɗaɗo janggi tawi no windini ko min Khatibum Abi Baltaa windi o lettre ila roasa e Uresin o yeeti ɓe sall faala arde haɓugol ɗon ɗen joni hay ɓeygol makko ne yandi ɓe kibbamɓe ha ɗum janggama Seydina goto e sahabaɓe ɓeni ko Seydina Oumar mino ɓe maki ɓe ittide gadaro ɓe maki o e beela a anda ahlu badri Allah yaafike ɓe o kana min ahlil badri tawde hadde halno badri ɓe doddimo ɓe nodde Khatibum Abi Baltaa taɓe maki enen haat ko noti o ko ɓuusuma e ɗum o inni wallahi nulaɗo ma nafa ɓutu mi wondiri Allah nulaɗo nami nafiki few ɓeygori anden ɗon ko fi ko hiwanami ɓeygori anden mbaɓe mara goto siɗɗo ɗon donc ko fi ɗum winnen ɗo nafi ɗo ko sakoto gundo moɗon fes on tumanna ko ɗon sano sanna maki ɗum dawɗumal maki o ɓoga makko Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya tulquna ilayhim bil mawaddati wa qad kafaru bima ja'akum min al-haqqi yukhrijuna ar-rasula wa iyyakum an tu'minu billahi rabbikum in kuntum kharajtum jihadan fi sabilillah fi sabili abdi khaaya kadab marrat wala ya tusirruna hido suuda ilayhim mabbe bil mawaddati weldigal digol wana min alamde andi bima akhfaytum ko suudu ɗon kon wama alantum ko feñi non kon waman yafalu kala mo huwi ɗum min kume moon faqad dalla ultima ji sawa sabil lawol fotode mon haro seli lawol ngol lawɗo yaafi waɗalna mon yo Allah noddima sehatu mumin Allah jinamano in yaskafukum siko kamɓe fooli on yakunu lakum ɓe lata toon ada an ayɓe wa yaɓa sutuɓe fonta e lekle moɗon aydi hon juuɗe maɓɓe ɗen fi haɓugol on ɓe haɓa on wasnata on ɗende maɓɓe ɗen ɓe hoyna on fotama hen ɗum ɓissu e bone o waddu ɓe yiɗino law takfuruna sinno yedde noon kadi foton ɗum waɗi ɓe jokki ha joni kamɓe ayɓe islam ɓe waɗi tigui tigui on ha boyi murti joni hayɗo plakkeji boyi ko rewɓe ɓorti ɓe desina e mum téléphone ji ɓoyi ko ɗum présenté e nokkele mum faka sa ko ɗum wardi nde tawno miraɗo rentino fi ɗum moƴƴa nokkele ɓuyno ko ɓoɗɗo worti mum o wi lan tanfa'akum nafata on so yarhamukum enda mon welɗo e maɓɓe ko masla ko siɓɓe maɓɓe ko woni siɓɓe kon nafata on wala awladu ko naɓi moɗo ɗum to wata on nafude enda mon nafata on mon nafata on so tawi on yetti yemal geɓat hen daga yafsilu Allah sen ndeɓene kokkone muɗum kala yaare ko gollanno toon ga noon ɗo wondi on yaha e lumo woto on yeyde remede on aynide eko nandi e muɗum on wondi ɗum fof kono ngal noon seeɗa kala yaha ko gollanno toon sabu hen inna allaha la yaslimu nnasa walakinna nnasa anfusahum yajlimun Allah to tawi ɓe yimɓe woni toñde wonkiji mum kama to deynotuɗa an kono jawɗiɗa on kono heɓiteɗa ɓe goto remata foññe wa ammaro naam o wii nafata on sey enɗamaji mon ɗi wona ɓiɓɓe moɗon ɓen yawmal qiyamati o senda e hakkude moɗon wallahu bima ta'maluna basirun kala gollon mo reeni joni noon so tawi ko fi ɓiɗɗama haɗi jokka ko Allah yamirma kon ma sabu bappa ma yaya ma islama ko ɗum on seedo e joni
na ko nebata de bakala ko ni kullu ma yati kullu atin wa qarib do wadi Allah subhanahu wa ta'ala yete ngaay go ya ayyuhallazina amanu la tulikum amwalukum wala auladukum an zikrillahi faman yaf'al dhalika fa ulaika humul khasirun gondi men no da yata dum ta so ko le gadde wala ngal ibe modon e jawle mon non so ko le buyande puis no martin da yata jul go no martin do ay do de buydo den koyda no be ni haro no yorbe ba jonno kala waddo wore on ko be non perdu be kala waddo be be terri o wi yawmal qiyamati yafsilu baynakum wallahu bima ta'maluna basir kadi ko gonga kan tlati gele ko do uswatu nyentinal hasanatu moƴƴal fi ibrahim fiena ibrahima walla sene be ma o wondu be makko gondino e galu ne be wanno li o mi himi mabbe ben inna min bura'a umeden dandi meden potiti min ko modo min ma ta'abuluna kala ko do men dunila ko ne Allah subhanahu wa ta'ala kafarna ma bikum meden yeddi on fes abada kafarna bikum abada fe ñibenna baynakum hakkunna amen mum al adawatu añidirgol wal baqda e konnago abadam foma hatta tu'minu billahi hagum no Allah wahda goto pet kanko tum so gonni mare no are hande kala kasi dare de illa qawla ibrahim ko na ko ngone ibrahim ali abi ko no babbe makko kunno wino la astaghfiranna laka mami isnanama labana ya fe ka jomiam ama amliku laka ma wana man min Allah ila ta'ala dai amal qiyam min shay'in hayhun kono ko wayi to ko Allah subhanahu wa ta'ala be ma ki rabbana jama min alayka ma da tawakkalna min holori wala ilayka qadama anabna wa kuntum meruti wala qadama al mashir on rutorna ande fonno no foko ko bawo andude bab makko ko gañu Allah falamma tabayna law inna wa'dullah fatabarra minhu do andu bab makko gañu Allah ko dandi isnagol mo andi wala ko gede ba mum goto gede dal ba mudum fi be gede ba tuso na ya bat ta la ton setan gido o janto ha wayne sa ita takilam sa pot takilam tay tuso ber ma ko ne kanko ko numero du ngo wonani kambe ko nen fedde wonani baba makko ezan ko do wali Allah subhanahu wa ta'ala ko min ko do lapto o aadino wonde man baba makko famande de ko martude tay Allah hoddira wayna baba ari lambe wala ko arali ma jokka mi holle ya abati la da o gerre be moƴƴa kono ana ɓurede lawno kanka do turino lawɗo torno nene makko Allah o naata islam no lawɗo torani nene ɓawrayra on Allah jaabini tawi ɓe yiɗa islam fes Allah newni de ñande ɓawa tawi ñande nene makko naata islam aɓurede wulli way abne makko inni ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah ɓe welti ha ɓe wulli kanko aɓe way aɗa ɓe gueɗe Allah jaabino duwano aɗo sallam donc ɗum waɗi neɗɗo on si tawi woni o yiyanima makko neɗɗo moƴƴere aɗa ko ɓuuri hande waɗi donc so tawi ɓe ella a wurteɓe wurtaɓe honno kadi hara kadi kono ne wori rabbana jomi amen la tajalna wota wattu ɗumen wota waɗumen awa fitna tan jarrabuye lillazina kafaru ɓe yedduɓe kendu won ɗum kadi ukkodira o heɓraɓen foola ukkodira fo andi ɗum waɗa ha sikke wonde ko ɓe mari gonga ko ɗum siɓe foolude ukkodira o suɓe keferaɓen foola rabbana jomi amen la tajalna to waɗumen fitna tan jarrabuye lillazina kafaru yedduɓe wakfu lana yafuɗa men junubaji amen sabuna junubaji no waɗa ha goɗɗo heɓa lorra hara ko junubaji makko ɗum waɗi si attude ke jabaki hande kadi attude ke moƴƴere jabaki aɗa junubaji neɗɗo no sakko mo e jabinani makko duwa so ɗum si ɗiɗo ya fama haray duwa makko metta jabinde ko Allah subhanahu wa ta'ala ayi waqfir lana rabbana innaka no an Allah anta al azizu ka woni folle laamu al hakim ñoño ñawari mum alhamdulillah rabbil alamin shukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum ara weltanama jarnama fota aray musidɓe julɓe tedduɓe onon kadi wakkiliɓe acciti hajuji mum waɗi ɗum ɗo haaju muɗum yo allahu yoɓen en fof ko ɓuuri moƴƴude joddi o weltanama on jarnama yo allahu malnu en yo hissige yo faami en ko wonnami janggude ko marsiken gollitirgo
hokkora en kala ko nafata ngande lakira dende en kala ko lorata ngande lakira are ko ɗo wonɗen hattude inchallah aray en saaji are ko ɗin kadi inchallah assalamu aleykum wa rahmatullah